Ngiyaphila baba mina ngo-Abundance Mthori bass player weMokomba. Right iqembu leMkhomba liyashisa liyaduma ngale ekhaya ngithi Siyazama ukwenza ngoba I mean kwisikhathi lokho esizama ukuphusha ukuthi lokho sifike ama levels esikuyona into lokho sihamba siba kuhle lokho esiqhubekela phambili. So namhlanje kuhlelo lolu siyathakazela amasiko ethu I know ukuthi nina nizobe nijiva nihlabela awungitshele ngamafisha nalokho. Yeah lathi ngoba siyakuthakazelela isikhathi sonlesi ngoba lathi sisuka futhi eVictoria Falls lapho la lesilawo futhi ama languages ethu kuhlanganisela isiNdebele, iNambia, Thonga, Lobale. So yiyo lathi futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezwisise futhi kanye le manzi yakhona so yikho sikulethileyo lapha ethi. Awungitshele bhuta kubaleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe bafike kuhlelo olunje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu. Kuqhakathekile ngoba ikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe and kuyisigaba esiqhakathekileyo kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezo zonke indawo esikhona nalapha esivela khona umumo wakhona kumi njani abantu bakithi sina silobudlelwano obunjani so yiliqhakathekile kakhulu kuba le isikhathi esinje ngasona lesi. So sengizwile ukuthi mina benihlabela amanye kuhlelo okuchinayo eNew Orleans bekunjani khona bathi i-jazz festival bekunjani khona festival besikhona khona ngale eNew Orleans ibindawo enhle kakhulu ngoba lathi sikwanisa kuba lesikhathi sokuthi sikwanisa ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo sakhona ukuhlangana sakhona ukwenza ama collabs sacha sonke akube kuyisikhathi esihle kakhulu and wonke amafans ethu bakuthakazelela kakhulu bakholisile le festival. So wena bhuti wami you've had a chance inhlanhla lokuthi utravel esingathi umhlaba wonke jikelele ulasisiluleko nathi sokunikeza omunye usakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethu kanjani. Yeah khona lokho kuqhakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabasakhulayo kwabafuna ukwenza ezomanzi lezi njengathi kuqhakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu sale silibambile sale siphamisa iflag yethu lamasiko ethu achene eZimbabwe ngathi uvela ngapi emashoneni esindebeleni konke even esitonkeni esilobaleni lakithi konke I mean kube ngosiqhatsha ngakho wena oyikho khona umanzi wakho utshengise umhlaba ukuthi lapha esivela khona kuyindawo enjani so kumele usiqhatshe amasiko akho le culture yakho.